sistem organa za izručivanje, excretory system ili zašto piškimo. Vidimo prvo od čega se sastoji taj sistem organa za izlučivanje. Imamo najpre bubreg, mokraćovod, mokraćnu vešiku i mokraćnu cev na kraju. Uloga sistema organa za izlučivanje jeste u održavanju homeostaze. I sad vi možete da kažete kako sad ta homeostaza, imali smo je kod nervnog sistema, pa kod endokrinog sistema, pa zapravo ceo organizam i svi organski sistemi učestvuju u toj homeostazi, u tom balansu koji organizam uspostavlja u zavisnosti od toga šta se promeni u sredini. Evo na što mislim. Ako je napolju prevruće, onda organizam radi na tome da se rashladimo. Ako je hladno, onda svi organski sistemi rade na tome da se zagrejemo. I tako u stvari pravi tu finu ravnotežu da organizam manje više uvek funkcioniše u nekim istim uslovima, ali ako je sredina drugačija, znači on mora da promeni ravnotežu na klackalici. Konkretno, ovaj ekskretorni sistem je zadužen za balans vode i balans soli, odnosno da odredi koja će to količina vode i soli da se zadržava u organizmu, a koja će da bude izbačena. I time direktno utiče i na regulisanje krvnog pritiska, jer što je veća koncentracija soli u krvi, to je krvni pritisak veći, znači pritisak te tečnosti u krvnim sudovima. I još nešto zašto je zadužen sistem organa za izlučivanje jeste izbacivanje štetnih materija. Sada, to nije ista vrsta izbacivanja štetnih materija kao one nesvarene materije iz crevnog sistema, odnosno debelog creva. Ovo su štetne materije u krvi, koje nastaju, na primjer, svarili smo neki komad mesa i svarili smo proteine i sad ti proteini se razlažu dalje da bi ih ćelije usvojile. Ali u tom razlaganju nastaju neki proizvodi, produkti, između ostalog i pre svega amonijak, koji je visoko toksičan, koji je znači otrovan za naš organizam. Amonijak ste sreli svaki put kada ste ušli u javni WC koji se jako loše održava. Onaj grozan miris jeste miris amonijaka. Sada da ne bi bio otrovan, njega organizam nekako prepakuje u ureu. I ta urea je ono što mi izbacujemo samo u malo koncentrovanom stanju, ali to ćemo da vidimo malo kasnije. Da ne bismo ostali sa utiskom da se bubrezi nalaze napred u stomaku, izdvojila sam ovu sliku gde se lepo vidi da su bubrezi sa leđne strane, dakle u visini struka pa malo iznad, i to sa leđne strane, evo vidite da je jako blizu kičmenog stuba, i mokraćovodi se takođe u vešiku ulivaju sa ove zadnje strane. Znači, zapamtimo sliku ovog momka koji je krenuo u toalet, a providi se. U knjizi piše, osnovna jedinica građe bubrega jeste nefron. Sada da bi tu mistiku malo razrešili. Šta je nefron? Pa nefron je ova gužvica kanalića koja se nalazi u bubregu. Sad, evo ovo ovde gužvica. Svih nefrona, znači svih ovih kanalića ima 80 km. Zašto kaže osnovna jedinica građe? Pa zato što je taj komplet kanalića obavlja onu suštinsku funkciju bubrega o kojoj sam malo čas pričala. I sada dnevno tih 80 km nefrona u svakom bubregu isfiltrira oko 180 litara tečnosti. I sad vi možete da kažete, dobro, a ja ne unesem 180 litara tečnosti, a još manje izbacim 180 litara tečnosti. Kad saberem koliko puta idem u toalet, znači to je negde oko litar i po urina. Evo zašto je to tako. Evo je ovde jedna mikrografija kako zapravo izgleda početak ovog nefrona. Znači početak je ova čaura. Ova ovde čaura. U nju ulaze krvni sudovi i prave jednu mrežu, jednu lopticu mrežastu od krvnih sudova. Sad ta čaura pravi takvu situaciju da u stvari izvlači, jer je neki pritisak pravi, i onda iz tih krvnih sudova izlazi plazma, izlazi voda u kojoj je urea, glukoza, šećeri i drugi, soli, minerali i tako razne još materije, i ulaze u ove kanaliće, i ta tečnost koja je izašla i ušla u kanaliće naziva se, ona je filtrat i naziva se primarna mokraća. I sada, pošto zapravo organizmu treba i glukoza, i određene količine soli, i voda pre svega, ona mora da prolazeći kroz ove ovde kanaliće vrati u krvotok sve ono što je organizmu potrebno. I zato su ovi krvni sudovi ovako gusto spleteni oko ovih kanalića. Ono što ostane, a da se nije reapsorbovalo, znači ponovo upilo u krv, odnosno ponovo vratilo u krv, jeste sekundarna mokraća, odnosno urin. Tu se jako koncentruje, znači urea
tokom ovog putovanja kroz kanaliće. I gde ide? Pa ide u ovaj zbirni kanal, evo ga ovde. I tako se svi nefroni, u stvari, ulivaju u taj zbirni kanal i tako nastaje mokraća. Ova stvar može vrlo je pojednostavljeno da se prikaže. Dakle, krv ulazi u bubreg neprečišćena, tu se prečišćava, zahvaljujući vodi, višak vode se izbacuje zajedno sa štetnim materijama, dobijamo urin sa jedne strane, a sa druge strane dobijamo prečišćenu krv. I evo ga bubreg, sada već znamo kako izgleda i ovaj ovde komadić nam je poznat sa onog slajda od malo pre i to je lobus. 18 takvih lobusa ima svaki bubreg. I ovako i na ovom ovde snimku, kao i na crtežu, možemo da primetimo da bubreg ima koru, znači ovo je neki spoljašnji omotač, i da ima srž, to je znači ovaj unutrašnji deo bubrega. A svi oni kanalići sabiraju se i ulivaju u ovu bubrežnu karlicu, a odatle mokraća ide u mokraćovod, koji više ne koncentruje mokraću, nego je samo sprovodi dalje. Da, zaboravila sam da vam kažem da jedan bubreg ima čak 1.000.000 nefrona, pa kad povežemo s onih 80 km, to sad već i ne izgleda nemoguće. Mokraća vode do mokraćne bešike, odnosno urinary bladder, koja je jedan balon, mehur, lopta, kako hoćete, sagrađena od glatkih mišića. To što su glatki mišići, to nam govori da mi u stvari nemamo kontrolu nad radom te bešike. Evo ovde se ulivaju mokraćovodi i ona se puni tečnošću. Ono nad čime imamo kontrolu jeste sfinkter, odnosno ovaj okrugli mišić, on je okrugli, samo što je sad ovde na preseku. Ovaj okrugli mišić koji možemo da kontrahujemo, odnosno da stisnemo, da bi u zavisnosti od toga, i tako držimo u zavisnosti od toga koliko je daleko najbliži toalet. Sad šta se dešava kada bubrezi ne funkcionišu kako treba? Medicina je pronašla rešenje za ljude čiji bubrezi ne obavljaju svoju funkciju prečišćavanja krvi i izbacivanja vode i taj metod se zove dijaliza. Ovo je dijalizator, jedan aparat koji u stvari radi istu stvar koju radi i bubrezi. Evo to možemo da vidimo na šemi. Znači neprečišćena krv ulazi u aparat, izbacuje se višak vode i štetne materije, prečišćena krv se vraća u čoveka. Znači to je neprijatno utoliko što postoje iglice koje su zabodene tu kao kad vadite krv i što treba da presedite određeno vreme, to je nekoliko sati, nekoliko puta nedeljno, srećom danas postoje i kućni dijalizatori, pa je život ljudima sa nefunkcionisanjem ekskretornog sistema znatno olakšan. Još jedan problem koji može da se desi sa bubrezima, ovo ovde što vidite je kamen koji je nastao u bubregu. Vidite, ovaj je veliki skoro pola santimetra. Odakle kamen? Pa rekli smo da se u bubregu izdvajaju razne soli i minerali koji u nekim situacijama i kod nekih ljudi, dakle u nekim bubrezima, se istalože. Znači i formiraju kristale, odnosno ti kristali su zapravo ovi kamenčići iz bubrega ili pesak. Problem je kada se napravi kamen koji je određene veličine i koji često može da bude širi od mokraćovoda i kad krene da se spušta zajedno sa urinom iz mokraćovoda, to je jako bolno. Odgovor medicine srećom postoji, to su izvesni talasi koji razbijaju taj kamen i pretvaraju ga u fini pesak koji je mnogo lakše izbaciti i samim tim mnogo manje bolno. I toliko.